Maya pa oras kabalen. Kayan tabing mabilog ang puwersa ng GNN TV44, mabyela rin makapanahon at lokal istoryang dapat yung abalo kapamilataning garantisado. Kumpleto ang pambalansing informasyon. O rin po rin balita may kalap ngayon Webis, July 17, 2025. Kaya ko po ibenigin to at iti in News Force, Pampanga. Underground electric wires ang plano ni Spelapco para king relocation na rin poste ng kuryente bilang pamamyedalan king North Railway Project. Ay ni-report ng Angel Dumaga. Makasadya na ang San Fernando Electric Light and Power Company o Spelafco king pa mag-relocate electric lines king San Fernando para king North Railway Project o NSCR. Magumpisaya ang Spelafco king pamangambul at pamaglipat linya daring posti king lalamgabun o underground mang dinandalan king konstruksyon na ning NSCR. 5 barangay ing makaplano para king excavation, kaya Bequeti ing Dolores, Santo Niño, Santa Lucia at San Pedro Viejo. Malyari yang mabot 2 to 3 months bayo mayari ing may sabing relocation at 6 months king pamanari king proyekto. Agpang king Spelafco ayasahan ning traffic king may apektuhang barangay o ning alane mang epekto iti king power supply. Ako'y Angel Dumagat para king News Force Pampanga. Balitang tutu, King Balen, Susu. Kumpleto na din ng DPWH ang flood control project king Balen ng Sasmuan. Ay ni-report ng Nicole Rosete. Good news para Karentao sa Sasmuan. Kumpleto na ng Department of Public Works and Highways o DPWH in 197 linear meter flood control structure katikim Barangay Santa Monica, Sasmuan. Agpang kang District Engineer Gregorio Audea, tukluking 29.4 milyoning ulaganing proyektong itining ahensya, aasang makasaup bang aiwasan ng malalang albog at adi ng lapang maluwatang seguridad ng residente ning Balen. Kinilala namo naman District Engineer Audea, inggelingan ng project team ng DPWH Pampanga, uling mayari ang proyekto king ustong oras. Ako po Nicole Rosete para king News Force Pampanga. Balitang totoo, king Balen susuyo. Mumunang susubong ang batas ng Pampanga 4th District Representative Ana York Mondok sagong ng expansion ng JBL Hospital. Ay ni-report. Linatag ng Pampanga 4th District Representative Congresswoman Dr. Ana York Bondok Sagom, kayang pekamumunang panukalang batas king Kamara alayong palawakan niya ang kapasidad ng Jose B. Lingad Memorial General Hospital o JBL-MGH king 1,500 bed capacity, iba't king salukuyan na 1,000 bed capacity. Agpang kang Congresswoman Bondok, ing panukalang expansion, italakadya king Balena ning Santo Tomas, lalam ning 4th District king gabo na donasyon ng LGU o lokal na gobyerno king pamanimuna ng Mayor John Sambo. Iti pauli ning kakulangan ng buildable space king salukuyan na lokasyon ng hospital king San Fernando. At tatanda ng Dr. Bondok mo naman ng author ning Republic Act No. 10355 inyang 2012 amig palawak king kapasidad ng JBL iba't king 250 papunta king 500 bed capacity. Inyang 2019 naman palawak yang pasibayo iti king 1,000 bed capacity king bisa ning Republic Act 11359 apen muna ng dating Congressman Rimpi Bondok. Kawani king expansion, balawos ning pamagpasika ning healthcare services king distrito, kapamilatan ning pamamuklat ning pekamumunang bagong Pilipinas Urgent Care and Ambulatory Service o Bukas Center king Santo Tomas. Makanyan mo rin ing gagawa na JBL Cancer Center ang makasadyang mag-groundbreaking ngayong bulan. Pasalamat kay Bondok king suporta ng DOH Secretary Ted Herbosa, JBL Medical Director Dr. Montserrat Chichoco, Regional Director Dr. Corazon Flores at Mayor Sambo. Ing proyekto kanong iti maragulyang saup king distrito nung nuka rin susulong ing dekalidad a serbisyong medikal para karing gana-gana. Ako po, Patricia Mamangon para king News Force Pampanga. Balitang tutuking Balen, susunod. Atin pa mga paling balita king pamagbalik ning News Force
Pampanga. Panandamaning El Nino. Kung toro papali o mitatasing temperatura, daragul mo naman ing pamangailangan king kuryente. King daragula demand king kuryente asang kaning paning pamangamit kareng appliances kalupaning aircon, freezer at refrigerator. Asahan tamo naman na siguradong tuki ing kimot ning presyo ning kuryente amani batan king wholesale electricity spot market. Inya naman papaganakan ning Spelafco kareng hanggang consumers ing paniguradong pamagbayo ning konsumo at presyo ning kuryente balang kilowatt hour. Manatiling makayantabe king kaya kaming Facebook page para kareng latest advisory. Beto nga paganaka, ibat king Spelafco. Dini parimbalitang dapat tamong tutukan. Neto nga makabaldugang aktibidad ng penimunaning Central Luzon Event Suppliers Association o CLESA again ang King Ciudad San Fernando. King report ng Patricia Mamangon. Halos 200 event suppliers and volunteers ang nakiisa sa makabuluhang aktibidad ng Central Luzon Event Suppliers Association o CLESA na ginanap nitong July 16 sa Heroes Hall, San Fernando. Kabilang sa highlights ng event ang bloodletting activity, libreng HIV testing at isang training workshop on event planning na layuning palakasin pa ang kakayahan ng mga suppliers sa rehiyon. Ayon kay Hershey Mayrina, Corporate Secretary ng CLESA, ito na ang ika-4 na blood donation drive ng grupo simula pa noong 2024 na isinasagawa tuwing ika-6 na buwan. Ang mga donasyong dugo ay mapupunta sa Jose B. Lingad Memorial General Hospital Pediatric Cancer Patients at sa CLESA Blood Bank na nakalaan para sa mga miyembro at partner communities. Malaki ang importansya kasi muna po tang may ngailangan lang daya din kaya katamong members or din karelang family members, it's so easy for them mag-connect lang ka na ako, mouse cooking blood bank, ayan na at yun kagaditan daya pero aliwan naman ito ta naman mag-give to receive, right? Mag-give damo kasi community service ya talaga it's our responsibility to help other people. And lalo na balo mo babat na potang mag-donate kang meto nga bago for daya at tulang lives things to save mo. Ang CLESA ay binubuo ng halos 300 event suppliers mula sa Pampanga at mga karatig probinsya na pinangungunahan ni na Chairperson Michelle Montemayor, President Michael Kakay Munoz at Treasurer Erica Sada. We managed to organize this kind of workshop para naman ating kabuluhan. Alimoy itang puri pagpapalago, puri yamu ball or party in CLESA, but we want to make sure na ating kami talagang help abibiya karela to broaden their knowledge, itang maging badulay itang collaboration, itang isa sa metong na itang competition, it's healthy. Tunay na all-out support ang ipinakita ng CLESA sa parehong industriya at komunidad. Isang event na may puso para sa mas makulay at mas makataong bukas. Ako po, Patricia Mamangon para King News Force Pampanga. Balitang tutuking Balen, susuyo.
Kaya katamong pakibaluan ng bilining panahon king lalawigan, kilog ng 24 oras. Meging bagyo ne ing babanteng low pressure area king kilog ning Philippine Area of Responsibility. Taluyang ikit ing bagyong Krising king 535 kilometers silangan ning Huban, Sorsogon. Magdalayang pamanuran iti ang magpasikan king southwest monsoon o hanging habagat king dakal aparti ning bansa. Kabalen maging parti ka kimpa magbalita ketiking News Force Pampanga. Anumang kaganapan, isyo reklamo king kayo lugal, malyari mong ikwento isumbong, kapamilatan na rin numero mayakit king kayo street. Malyari mo namang mag-post, karing kami social media accounts. Panalakaraning News and Public Affairs Team ng GNN TV44 Pampanga, nga dinan kayong mata sa kalidad ng lokal pa magbalita bilang panatang serbisyo karing sa Blang Kapampangan. Ayal nyo lang ining webis, remekala pa istorya kitiking probinsya. Yako po ibenigin to at ini in News Force Pampanga. Balitang tutu, king Balen, susunod.